Uburundi bwahawe intebe at the first, bwahawe intebe muri Congo, bushobora gukora ndetse bukavuga icyo bushatse bwose ku gihugu cya Congo. Muri make baramutse babeshye bagize icyo bavuga kuri twirwanaho cyangwa se AFC M23, Congo yashyigikira rwose. Twirwaneho rero yo yasubije Uburundi bwo babushinja ngo ni abanyamurenge bari gufasha abandi. Ubwo sinzi niba uhita wumva ko iyo baracyatekereza ko hari itandukaniro riri hagati ya Twirwaneho na M23. Ariko dusobanurire neza ubwo ukuntu bimeze. Twirwaneho na AFC M23 na AFC M23 bafite intego imwe. Bafite intego imwe icyo kurinda abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge b'abanyekongo ariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Yego. Leta ya Kongo ubwayo noneho yo ntabwo ishaka ko abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda baba bari muri buno butaka bwa Kongo, rero bakitwa abanyarwanda. Bivuze ko rero mu gihe bitwa abanyarwanda, abarundi nabo bahita bazira muti natwe rero abanyarwanda ntabwo tubakunda, dore mugire mugende turakora ibishoboka byose. Niyo mpamvu hano Twirwaneho n'ubundi yagize ikivuga ku binyomwa byatangajwe n'Uburundi bushinja abanyamurenge gufasha abanzi. Muri make kuba bafite intego imwe nibyo ngo bibagira ngo abanzi ni AFC M23 birumvikana. Kandi AFC M23 n'ubundi umuntu ntabwo yabura kuvuga ko isa nkaho ifitanye isano mu buryo bwa hafi cyane na Twirwaneho. Twirwaneho barindi igiturage cyabo gituyemo abanyamurenge, ariko ntabwo n'ubundi bibabuza kuba bakubita abanyekongo. Ndavuga igisirikare cya Kongo kigahondwa n'abarundi bose. Ejo bundi twabivugaga, bivuze ko imbaraga zabo nabo ziteje impungenge ku buryo bigira naho bavuga ibinyoma ngo timufashe umwanzi. Ashobora kubisobanura muri butandukanye nkuko n'ubundi umutwe wa MLDP Twirwaneho urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho watangaje ko igisirikare cy'u Burundi cyashinja abanyamurenge batuye muri Minembwe abakorana n'abanzi. Rero cyabeshye ko iyo ariyo mpamvu yo kubicisha inzara binyuze mu gufunga inzira n'ubundi banyuramo bajya ku masoko. Umuryango Mahoro Peace Association uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ariko bw'abanyamurenge umaze iminsi n'ubundi ugaragaza ko ingabo z'u Burundi zibumbiye mu cyo nakita muri batayo zirenga 10 izagose Minembwe zishinja n'ubundi ibigo bya gisirikare zinashinga n'ibigo bya gisirikare birenga 70 mu bice bitandukanye n'ubundi bihakikije. Gusa nyuma y'iminsi umuvugizi w'ingabo z'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza nibo n'ubundi ahakana makuru yo kwa 11 gushyingo na 2025 yemeza ko yemereye BBC ko abasirikari babo bafunze. Yego, ariko kandi ko hari inzara iri kwica abatuye muri Minembwe iko bigizwemo uruhare na Twirwaneho, nkuko nyine abaje bagakikiza Minembwe yose ku buryo nta muntu watambuka, ariko ngo baje kubihirikira kuri Twirwaneho ko iyo rero yabikoze, ariko yemereye BBC ko abasirikari ibabo bafunze. Rero inzara ngo muri Minembwe ngo imeze nabi, inzira banyuramo bajya guhaha ntabwo ihari. Rero ngo ni mu rwego n'ubundi gukumira abanzi kugira ngo adatera Uvira, ubwo yavuga AFC M23, ariko bagiye gufatira muri Minembwe barayikikiza yose kugira ngo hataza kuba hagira umwanzi ngo yinjira muri Uvira. Rero Brigadier General Baratuzi uyu n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi nibwo yagaragaje ko n'ubundi inzira bagomba gukoresha kugira ngo bagere Uvira rero ngo bayifunze, kandi ngo n'abatuye aho ngaho ngo banabyumve kandi babyiteho, kuko Uvira isaba kurindwa kandi n'ubundi hakaba igomba kurindwa bagira ngo hatagira umwanzi winjira hagati na hagati muri Uvira.
ubwo ni AFC M23 bavuga. Rero n'ubundi uyu musirikari yakomeje avuga ko muri Minembwe hari abakorana n'abanzi, avuga twirwaneho. Uwo n'ubundi yavuga nyine batwirwaneho, ariko n'ubundi bitandukanye n'abo banzi, bagomba kwitandukanya n'abo banzi babagizi ba nabi, hanyuma rero bakareba n'ubundi ibyabagirira akamaro mu gihe baba bashaka gukomeza kugira ibyo babona, kuko imipaka yose yarafunzwe. Brigadier General Baratuzi yasobanuye ko abanyamurenge batuye ahitwa Murambya ndetse na Mugeti muri Mijembwe, ndetse kandi bose ngo babonye neza ingabo z'u Burundi zihakorera, kandi ko nabo n'ubundi barema amasoko bitandukanye nabo muri Minembwe. Muri Minembwe bafungiye amazi n'umuriro. Vice Perezida watwirwanaho rero ushinzwe ibikorwa bya politike ndetse n'imiyoborere na diplomasi witwa Alex Mugisha Nkurunziza, we yatangarije igihe ko ibyo Brigadier General Baratuzi yavuze ari ibinyoma, kuko n'undi umugambi w'ingabo z'u Burundi uzwi. Rero Nkurunziza yagaragaje ati barabeshya rwose, inzira zose zari zarafunzwe muri Gashyantare 2025, hasigara iva Minembwe, Mikenke, Mikarati, Bijombo ndetse na Murambya. Rero niho n'ubundi abaturage bose banyuraga bajya guhaha guhera tariki ya 16 z'ukwa 10 2025, barahafunze ngo abantu noneho ngo bicwe n'inzara yonyine gusa. Sinzi iki kintu uri kucyumva Richard Drugs. Mubanzi noneho Brigadier General Baratuzi ahamya ko baba muri Minembwe barimo n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara. Uyu no umutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, uyu ni umutwe urwanya Burundi cyane. Ariko rero Nkurunziza nasobanuye ko ibyo ari ibinyoma, kuko twirwaneho rero yirukanye uyu mutwe kuko wakoranaga na Wazalendo. Nkurunziza rero yagize ati nta Red Tabara ndetse na FNL iba muri Minembwe, kuko Red Tabara twarayirukanye ubwo yakoranaga na Mai Mai, ubwo ni Wazalendo. Abajijwe aho Red Tabara noneho iherereye, yasobanuye ko amakuru yizewe yemeza ko uyu mutwe ukurura hitwa Rungurugu, rero mu mashyamba yo hirya ya Mibunda, naho n'ubundi FLN yo ikaba ikorera ahitwa Kankova hirya ya Kitoga. Ariko umuryango wa MPA watangaje ko ijambo rya Brigadier General Baratuzi rishimangira ko ingabo z'u Burundi zishaka kwica abanyamurenge, ariko zibicishije inzara, zitwaje intambara ndetse no kurinda Minembwe. Bityo ko rero n'ubundi umuryango mpuzamahanga ukwiye kwihutira gutabara mbere y'uko uyu mugambi ugerwaho. Ingabo z'u Burundi ziba muri Kivu y'Amajyepfo hashingiwe ku masezerano y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ubwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Ariko rero bigaragara ko intego zayo ubwo zatangiraga gufunga inzira abatuye muri Minembwe banyuragamo, izo ntego zabo ngo zatangiye gushyira mu bikorwa kubera iyi mpamvu yose nyine z'ibyo basinye hagati ya Perezida Ndayishimiye Evariste ndetse na mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Rero iyi MLNDP twirwaneho igaragaza ko mu bice by'ingenzi ingabo z'u Burundi zashinzemo ibirindiro, harimo na Point Zero mu marembo ya Minembwe, hafi n'ubundi ya Rwitsankuku, Mikenke, Gipupu, Makombo ndetse n'ahitwa Murima muri Kimete ndetse no ku ruhande rwa Rugezi. Gusa uyu ni Brigadier General Gaspard Baratuzi, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, yashinje rero muko abatuye muri Minembwe bakorana n'abanzi, rero ngo bagomba kubicisha inzara kugira ngo rero n'ubundi babe bapfa, nk'umugambi abarundi bafite nabo bafatanyije. Birumvikana aba barundi rero bari muri kino gihugu wagira ngo ni ubutaka bwabo bagomba kubutegekamo, bamaze kubishingamo ibirindiro, kandi nta n'ikibazo n'ikine kimwe bafite
rero uyu ni inkuru nziza niwe wasobanuraga ko umutwe wa Red Tabara ndetse na FLN irwanya leta y'u Burundi itaba muri Minembwe. Uyu ni umwe mu basesenguzi cyane bakunze gukurikirana bya hafi umutekano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Burasirazuba ndetse muri Kivu zombi, yaba Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Richard Wax, ibi ni bimwe mu bituma abantu gomba mvuga M23 ndetse by'umwihariko natwirwaneho umujinya besura, kuko ntago baba bumva uburyo hari igihugu kiza kwivanga kuriya ndetse bikanabangamira ibikorwa byabo cyane, kandi yari intambara y'abanyagihugu bwabo. Ibi rero nibyo biganisha cyane ku kuba aya matangazo agenda asohoka ashyirwa hanze, hakibazwa impamvu Uburundi bwahisemo kujya gutera agatebe hariya, kandi bigaragara ko hari ubufatanye butaziguye igirana na Kongo, hakiyongeraho ibikorwa by'icarubozo ndetse n'ibyibasira inyakumuntu bigirwamo uruhare na leta y'u Burundi. Ibi byose rero bikekwa ko, kandi nta nubwo ari ugukekwa gusa, bizagira ingaruka cyane kuri leta y'u Burundi mu gihe cyose hazaba hakurikiranywe uburyo bari abagabo bari muri leta ya Kongo kandi batabifitiye uburenganzira, dore ko nta muryango n'umwe bahagarariye, kuko na EAC bari bagiye bahagarariye byarangiye bivuyemo. Itigirana rero leta y'u Burundi itigirana na leta ya Kongo amasezerano ubwo yabaye hagati ya Ndayishimiye ndetse na Kisekedi y'ubufatanye, ari byo rero bituma bakomeza kuba hariya. Ariko ni ugutegereza twareba aho bigana, dore ko mu gihe habashyizwemo inzira y'ibiganiro ndetse n'amasezerano byose bizagera ku musozo. Ricadel bagufitiye promotion nziza cyane. Iyo promotion imeze ite Emmanuel? Ricadel mufata igikorwa mwiza cyane mu bikorwa byawe by'umwihariko by'ibirori, ufite ubukwe, isabukuru y'amavuko, inshuti yawe, umuryango wawe, umwana wawe, kandi wifuza ko hari umuntu uraza kugira ngo kuzanira ibyo kunywa byiza, byaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, birimo za champagne n'ibindi bitandukanye, byose rubisanga muri Ricadel. Ricadel rero bakorera i Nyanza ya Kicukiro. Wifuza kugira ngo mukorane, bahamagare kuri 0780 56 39 cyangwa ubavunyishe kuri 0791 10 52 ubasha kuba wamenya byinshi bitandukanye ibidasanzwe muri Ricadel. Babikugezaho aho wibereye utavuye mu rugo kandi mu kanya gato nk'ako guhumbya. Icyo ukora gusa ni ukubasaba uti mperereye ahangaha, ndagira ngo munzanire bino bitanu bino, rero ingano ni iyi, ndagira ngo rero ibirori byanjye bize kugenda neza. Ahita bigira ibye, bahita bigira ibyabo kugira ngo bize kugenda neza, kandi ushima nyuma ubaze kubona ibintu bye byose bigenze neza ku mufatanyabikorwa mwiza cyane Ricadel. Muri Doma News Live Mezbet, Doma News Live ifite promotion nayo yakataraboneka. Ibaze ko bakwamamariza ibikorwa byawe mu gihe cy'amezi 3 ku buntu nta kiguzi. Barakubwira ngo niba ufite ibikorwa byawe ushaka ko bigera kure, ukaba ushaka ko wamamara ukamenyekana ugakura ukaba mugari cyane, bigomba kugirwamo uruhare na Doma News Live. Zana rero ibikorwa byawe bakwamamarize, wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri 07 9 15 10 23.